TV eluhlelweni lapho khona sinetfulela konke lokwenteka eveni laseswatini njengoba sathi ukuthi lamhla langa lelikhulu lema secondary elections awu umnyaka wa 2023 libito lami ngingizodwa Dlamini ngihambisana nemlingani Linton wakagule sibonga kakhulu ke kubalingani bethu Sifiso wakanqumalo kanye nalungelele magagula labakuthethe kusukela ekseni ngesimbi yesikhombisa kwathi kwaba manje batawubuya ke balingani ekhathini ebusuku njengoba nathi satoyifuqa lincola kude kuyawulamla bona busuku ekhathini ebusuku. Sivusela bongosi sivusela njena ke lusuku tingemashumi lamabili nemfica enyangeni yenyoni ngomnyaka wa 2023 lusuku ke bongosi lebevele ligadwe ngalabo Eswatini njoba kulisuku lelikhetfo lolukhulu sitabeselo ke sinilethela ke konke lokwentekako kuto tonke tifundza telive njoba tinsatsele temsakato tikanexe kuto tonke tifundza telive leSwatini tonke tikhungo tekuvota lapha eMaSwati ke akha khona live kuthi ngabe umsebenzi uchubeka njani kanti ke njoba sibonile nasekusendokwa eMaSwati avukile ke ngetigabatawo aya lapho ke abhalisela kusi ayavota khona zodwa njoba sikhuluma ngeMaSwati siwabheka ukuthi avote namuhla la fika ko ngetulu kwa 500,000 eMaSwati. Sibonile magwabane la khona eMaSwati ngaphambi kokuthi aqale kuyawubhalisa sibonile libandla letelukhetfo nemincele liyawufundzisa sona sive seMaSwati sibonile sihambela noma ke imphakathi ngekwehlukana kwayo kufundza khona sive ukuthi ingabe lukhetfo kumele ukuthi luhambe kanjani nekokuthi eMaSwati siwabona buta imbuto aphathisa kulolu bandla letelukhetfo nemincele la khona sibona kusitintfo letinyenti eMaSwati la liphathise lona libandla lelukhetfo nemincele sitibonile futhi tendeka kusho kona usilo msebenzi uhamba kahle kangaka nje libandla letelukhetfo nemincele kube kuningi lapho khona lungisa khona lalibona khona ukuthi tintfo betingahamba hambi kahle kungako lo msebenzi ubonakala ungilempumelelo lenkhulu. Sizekhethe nje labongosi tifundza telive leSwatini tifundza letine sinema constituencies leti mashumi lasihlanu nemfica 59 kanti ke ema chiefdoms la khona eSwatini angi 336 ema polling stations tikhungo lapho kuvotelwa khona kulolu khetho la 2023 tingu 664 lapho ke eMaSwati akanexe khona bongosi akha live njengoba sikaho nje nasibuka tinkundla takhona tingu 15 wehlela kubo Manzinda kwanza 18 eshiselweni nakhona we've got 11 constituencies elibonjeni nakhona sina 11 ngoko lo msebenzi zodwa lo umkhulu ngendlela lesimangaliso wa 2023 kule sibonile lo msebenzi uhamba ngetigaba njengoba ngivedile ecaleni ukuthi sibone libandla letelukhetfo nemincele licala liyofundzisa sive seMaSwati ngaloko ukuthi yini lekubhekekile nesive futhi besiba nemibuto kuphathisa leli bandla ukuthi kuhamba kanjani kuyile ke eMaSwati aphuma eyoncoma nakhona sibone inombolo lenkulu eMaSwati nakayoncoma sabona futhi naselikhetfo loluncane ema primary elections nakhona futhi sive saphuma ngebuningi baso sibonile ke na ku special voting sikhona lapha eveni ngalesithathu la khona eMaSwati la hambe ayobhalisela noma ke ahambe ayokhetha ku special voting abe ngu17,000 sibone kakhulu bekunyakatela emavuso Trade and Exhibition Center la khona sive seMaSwati besiphumile kusho kona lo ukuthi lo msebenzi uhamba ngalendlela lebhekekile. Kazi ke bongosi njengoba singena nje enyalo kulesigaba lesi sesibili sale broadcast yethu sitabele soke sinithulela leminye imiphako lesinayo lenilungiselo yona ngoyomsakade abemisele naye EBC kufaka nje ihlelo lebizivama kulithulwa ngabo lesibili lelithi ke sakha kwethu sicocisene nabo baka EBC prior to lo msebenzi nawo namhla kuva nje kusenene engabe bebalungiseni vele njoba bekakhona bhembe kuseni achaza lo ukuthi cha kwangazo sikonke kuhamba ngendlela yakhona those are some of the things lesitabe sithi buka kule sigaba lesi salo kusebenza kwethu kwalomhla siphinde ke sibuke ne street debate kuthi ngabe vele eMaSwati kodwa athini ngelukhetho sekayaconza yini bumqoka participate emisebenzini lefana nalo simbonile futhi Bhembe ekseni asakhulumisana nabo bo presenter bethu basekuseni simbonile akhulumisa indaba ukuthi njengoba sathi uTheveni sike sabona ukuthi imvudlanyana nje kulamalanga lamabili lendlulile letinye indzawo sibonile ukuthi lama-phones abengulawo lanesisindvo lesithite imigwaco yagcina sengasahambe kuletinye indzawo kodwa lo muhla sijabulile kuva libandla letelukhetfo nemincele ukuthi bo presiding officer noma ke
officials ayo EBC kuvakele ukuthi leyo migwaco lebe ingasahambeki njengoba libe seliyaphakama langa kwabonakala ukuthi eMaSwati vele umsebenzi wawo awuthandazele kusho ukuthi lo msebenzi ke tonke tindzawo bese tiyahambeka eMaSwati lamahle. Siphindze bonke sisixhumane nenithathelita umsakathe njengoba sisho sithi kanekseke tonke tikhungo tekuvotela letikhona kuleti fundza letine telive letikhona kuleti nkundla letingamashumi nemfica letikhona futhi kule miphakathi lengu 336 letikhona futhi kulama polling stations lang 664 sive kuthi njoba umsebenzi langa nje selifuna kuphakama umsebenzi uhamba kangakanani sibhekeleke ukuthi njoba bathi kungote kuvota tivule ngesimbi yesikhombisa ekseni na kanjani ngesimbi yesikhombisa entsambama kufuneka libandla la kaIBC litivale leti tikhungo lethu uqale ke umsebenzi wekubala sitawube sithinsa ke ngokuhlukana kwathi bongosi sive kuthi ngabe simo sinjani lapho tikhona khona sithe kanje lenzabalena zodwa yeku respecta tikhatsi sitawukhumbula ukuthi kunema observers la khona eSwatini lagatsile ukuthi ingabe lemithetho lesebenta ngayo ikakhulukati kulesigaba lesi salukhetho sisebenza kakhulu ngemithetho iElections Act number 10 of 2013 kuyajabulisa magwabane kunalaba qhamuka khona enhlanganweni yaka African Union ema observers siwabonile alapha eveni laseSwatini sibonile nebaka SADC nabo bakhona sibonile nababuya ka Commonwealth nabo bakhona balapha eSwatini tobuka ukuthi angabe live laseSwatini lona nalichuba lukhetho lolukhulu ngalendlela lolukhulu ngayo kubonakala kuhamba kanjani lokho kuyajabulisa njengoba nabo batawuhamba baye emaveni abo kuyochaza ukuthi live laseSwatini ngalendlela lichuba ngayo lukhetho mhlambe nabo bangakhona ukuthi balandzele enyathelweni kelive laseSwatini. Kaze boko silokunyele sitakwenda nje we just want to go back sibuke lokunye lokwendekile earlier on simbonile acting prime minister chief Mkwakwa Kameza nanaye aphuma aya emadlenya ahamba ngawuthi leading by example akhombisa eMaSwati lelawo lebeka sengakafiki mhlambe tikhungweni labo ufuna ayovotela khona kusikumqoka ukuthi aphume ahambe ayovota uchazele ukuthi livoti